Iyang okay panipon malanwaw na rakso kon pon peyu waun ki sanan kan konan alang konan kanyay ko waw choro rong sabal majail kopna koryaun kopna speaker and legislature saun kopung lapalapakan nan palian siya momot sa government to chon pon peyu sak pachawan luka kumpuran koras ong nan sabal majail rongan ranwach ngay sarli Nicolas maban pachawan kalele kukurakan Hauta pen sapol machay rongan ranwach. Hoya cara lapen sapol machay rongan kayo bisag Julius Uncle pachawan parak sapol machay presidente na pesam Koreaw aman manakaw sang Conservation Society and Pohnpei pachawan chubata training to workshop and palian MAP Kasulo sabal macay retion Pohnpei pechawan ay sawach ken pechawan aleta advertisement kapayo men kapasa mepit token muni en kapinsalet so mga COVID saktuaw o kalimaw sabal macay ran masalangan wain Pohnpei Rong sang kolonya wain Pohnpei Rong sang palikar wain Pohnpei ni April ay saktuawan par yakatriya isakayo His Excellency David W. Panuelo Pachawan Chuang Bishop Julius Uncle Me Pachawan Pachang Bishop Uncle ye former President na Pesam Emmanuel Mori Patre Yalmataw o Sister Christina Elias. Hirokan me pachawan sansan nan chupanawat yaye upanawakan me miyanan tungan waikan na pesam o national government nanirairan kabinsalet te somaw COVID saktuaw uyapanan sarikan school nanirairan kapanan somawat o uyapan project and Miawitan St. Cecilia School, me government pachawan kasaleta, me chala rar silok te milyaneo, point silu me ban kakanapali ta school watch. Nanchu panawat President Panuelo kawait ke pisab hangkel, o irailakan me pachawan pachang pisab hangkel, me ban pachawan ewang rail, Congress na pesem o palichaikan, Mekak nyang sawas kwen kakapalyata hananwach. Koreawin sapol machay rongan ranwach. Tanian rong nan sapol machay retion Pohnpei. Ni April Riyaisa kanbarya ket riyaisa kayo pachawan alatire rong. Sang Palian Micronesian Conservation Trust Makasaleta maaman manakap sang Palian Micronesian Conservation Trust Yay Mr. Rosario Marcos Pachawan kanagala training on community-based ecology mangrove restoration me Pachawan sang mangrove action plan MAP o United States Forest Service USFS Training watch pachawan chapter ni January isak tayo o pachawan sakla ni February isak waluan pariya kita isakayo. Nintuan tama sansal me hiray laramas pagkasiman me pachawan yanger chawata training watch sang waikan me yaywain Palau, Federated States and Micronesia TFSM, Solomon Island, Vanuatu, Marshall Island, Fiji o Samoa. Caravan training was yaywen yang sawaso apali palyan mangrove nanwe nan sapol machayan wen Pohnpei o FSM. Kasuluan sapol machay rongan ranwach sapol machay retion Pohnpei an sawach ken pachawanta advertisement nan Facebook live feed, YouTube live feed o cable TV channel priyay sa Priyaw. Hain sawach ni Socho Isaba. Komkak kachkita sapal mamita muchungal advertisement ni text, image, slideshow, the video. Advertisement kan pan kan pachotanan
Pohnpei Public Broadcasting Facebook live feed o ng YouTube live feed o ng Cable TV Channel 22 channel Riyay Sakriyao. Memya kalalapak to kayo na nga kung kakanakar ng taon telefon siluriyaw saro Riyay Sakriyao tuway sakwano. Kapayo ay sa kulmatay rungan ranwat mepit to kan winian kapinsalet so mga COVID-19 saktuwa. Pohnpei State COVID-19 Task Force men pacawan sa Karakaway, tokon may ray laramas makakiryang kachkita pacawan tokan silasil, hen kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwa, sang samparay sa kwano pacotan pilpacawan sansal, may ray liyakan meliseyan o ray liyakan makatiti, so chokakiyang kachkita pacawan ale tokan wunuwach. Tokan silasilen kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwa, pacotan o publical palpalyan monunian Pohnpei. Panian publical kan pacawan rachtak lakwalo na may isang laklaklumaw ni sauchik sang niyat len niyalan. Karas naman niyang kachkita pacawan tokan silasilen kapinsalet, te sa mga COVID-19 saktuwa panananaw te taropwe, mga tokapan pacota. Tokan silasilen kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwawat, kinwiyaw-yaw na pa o paan pacota, pakriyaw na narayran-ran riyay sakwalo nan punga. Sang nakawitan paliyan US Central for Disease Control, uniyan silasilen kapinsalet sa mga COVID-19 saktuwawat, socho kapar o apalparara, pachpacha ni percent tuway saktayo poncheo. Nintuan tamin sansan nan report makin pajota sang palian Moderna Vaccine Administration and Pohnpei State kasaleta melelator ni April riyay sakan parya kitriyay sakeo hiray larangas and Pohnpei kan makachkiyag te pachawaner to kan silasilen kapinsaleta sa mga COVID ay saktuwa kayo antok hiray laramas nen isupuki eksliman me pachpacha ni percent may sakriyaw o me kanakailara ray chungal tok karyaw ray laramas pakit riyakut wakluman me pachpacha ni percent riyay sakayo. Wini and me Wayne Pohnpei sapalman kayang sawat pachpacha ni wini nen papuki. O kayang saklaan sapalmachay rungan ranwat yay ran masalangan Wayne Pohnpei. Ulal kami minipit silu point payo kulak 12 minute riyay sak silun may sang ungalangal kami minipit point 12 kulak 2 minute 12 ni sauchik. Rango chang kami minan pungan paliyay rok palkapini natay sak limaw lel riyay sak loklukan pay na kami minipit limaw lel wano pang kachaw o pan kak miyang len na sapo o pan miya kachaw masil. Nipong len nipongan niya pang ang pan miminan pungan paliyay ro palkapi ni natay saklumaw len jay saklumaw. Iloklukin pa na pan miminipich pa yung len wano pan miya kachaw o len na sapo niya pang len niya lamang pamiminan pungan paliyay ro palkapi ni nat limaw lalay sak limaw iloklukan pa na pamiminipit pa yung len wano pan tabakan niya nga kumarmarakan kachaw o pan kak miya len na sapot. Wan lamlamuran na yung miminitik ruwali sak limaw, wan lamlamuran rangoch miminitik risi sak walo. Wan sasongan kachaw mamoratinan rayra na waryay sak payo, miminisis 0.1 sakriya o 1 sasongan kachaw, memoratinan 10 watch miminisis 8.5 sakpayo. Pohnpei pan sang kachpin kulakwano minute sili saklamaw ni sauchuk o pan prong salong kachpin kulakwano minute ay saklamaw naman sa manlakaw. Main ko yung machakan autopan sa kulmachay rongan ranwat kalanganan kumuran koros o kasalilyo.